talo fa tu Samoa lau fa ba wo de vanga o le afi e da o tolu ma le afamino te wo te nei le July 5 ile aso lua le nei o le masina o January lua fe lua fu ma le tolu wa kau ngalo ri kanu sa mi Samoa ri pu kau ngalo ya o le masina ma le tausanga ia o folo fa talo fa ai o lo misia o Samoa e oi misia la fo ile antu o pele le loto ma le nganga ma le fa mo ia ai wasilia dona o misia ia na ia ulau talo nei i au tau sisila mai ai so koe pai kasi ai ngai ulau ki ma ulau talo i tua ia o le tanto office nei o le tanto office o tu o lo Blue TV ia ile ai la le lei lau fonga fia to e file mo o manu ko nei au gilani di usila ile dei fo ia fia o te o folofa mo o fa talofa ia ma fa filo i ma fa tuli mai lo to pa ia ma lo to ma manu Samoa ia o le anturu o ma ta ko fie le vai o le anturu o fa ma le lo to o le anturu tante me mo to fia mo to saafi mo to mi dai le lano langi antoa a wa fa mai o Samoa o le anturu o fa vai le tua fa dalofa mo folo fantu ya te o to uma ile nganga fa anwalo ia ma le ka fia o le o ta to patipatia ia le tula lanta le si ui fo yo le nei aso se fulu ma le fitu o le nei masina mua le nei tausanga a o lo so longa le lei mea umai le anga le lei o lo tatou ma teisili le langi mata ko fia le tau ya madou i au te ronei ai bai se lava madou i o kilani ma nei le susulu mata ko fia le la e le vevela tele ia e le malulu foi a o lo tala fea unga lava ma tulanga o lo fea ngai ai ia mai se feta alolo inga malava sika o folofa ma fa talo fa tu so fa ba ma lo ta to ma te sili le langi e ele ya si so fa bitu sili ona la wo lunga i me uma ta to te faia o na o so fa la vo ta to ma te sili le langi Yesu Keriso o la wo ma la wo o lo to ngi o la fo i ma lo fa ola le dei wo ta to muru o fo e wo ta to ta fi sila fa i pe o le tala le la au le tama ta yo na fa nua ya wo ta to ava tuli ma va fa i pe o le tala ya sauluanga ile mo tole mali e doi vo pipi ia o tatou so tuli fo e pe o le tala ile fono fa na fanua i malai o le mai le ala tua ia ile le yanga le o le tua e fo le tali trunga ia ile ofia ngai ngisi ma fa ngonganga le yaso a fai fo yo fia nai o ma fa no noanga ona o le malanga le mali uleoti ia o le malanga lava ile se loto tatou e faia ele so loto ele so malosi tatou te tu ma te a fai lava o le finangalo le tua ia o mea fo ia tutupo so i whakanei tātou te lia lava ai ia fa ma fa finanga le tua i le teimi ma le teimi ia me se fo le teimi lo fia i tātou ia i tu langa fi tā ma fai ngata le nei fo i so i whanga a fa bela o le fo i te mau o le porokalame a o fea ngai oe ma fa no noanga ma fatianga ia me se fo i o le mai ioi ngā se ai lililo le tino ia e baise fo i o po ia o e fa manu i o fanga i le apurupurusia o tō fanga ma le tautau li o le fala ia wa fo i ngase o le tino o fenga iai ia le fa malo longa ma mana le tua o ona fa lava ia e tātou te malo lo ai i le taimi ma le aso ia lo fa tuanga i le tua ia walanga e fa manta lava e faingo fie i le tele e tātou te sa ili fofo fa mai ka ko se ili aku ya pai mala fai o le tamalo le o sione o le mantua fofo a fofo ta to wo ave ya sina walanga o tele fo mai fa pe nei wa malo lo ya sina ma manuia ka tu i fo wa le nantura lava le o le soifuanga o lo tato sa ili manuia pe tai e ile kai mi te o Sofia ai lo na nau solo e su e ya pai mala fai ai ngalo ya te oi o lo fa tu i le tua e malo ai lo ngase ioi be yo la ka mo fakili ioi la tamo se manu tasi le tangata e na manto felo ia nei o vai e tunga pe se tangata sa mai o to e malosi to inga tangata laia le te fai e duai pe fa muli fa to tu ai dele na pisi solo su e vai fa la uta atalo fa bo folo fantu ya i se tanto wa duro o ilantou fo yo lo mai mo mai Samoa o I fa to a o lo ai o to o ka se ko kele o ilantou e tau muri le rei porkalame o lo e ma papa au si o tatou o tunu pele o Samoa fa talo vantu fa be fo le o to malanga mai le mo se ava no anta te fa talo fa ia malulu li mai ia ele mo se ngu ya spankeke ma se buki le ngawa
io pisi la vai Samoa ia ai mo boli atu fa malo pala nga fa tele ona o le tau fili o le nei o nanga o le Blue TV pa se fola tanto program o le Tautai A'e ia e lima taitaina ia ai mai se foi tau to o luina oi i le nei vai tau le vevela ia po le timu nga foi o Samoa e o mai fa kasi a le vevela markimu fa be tai le sa o pese foi ia fa be tai le sa o pese ko fa oi po le sunga ya su a voi le tolu ma nave misiru ki su e re kai me pa i fai ki e mo le wila o lai a asale la ai to i mati munga mai vai se kau fa penga lai tu pui Samoa io fa to au sau ne ya na fi o lai mo wa Samoa i to inga tau le na e pa fai ki e mo le wila a asale la ai to i mati munga i te mi lava le lai a asale la e se fo ya un le tau e se fo swing o le tau o yai o folo fa ma fa talo fa tua ya ndio uma ia feo yo le tala le le ngalo na tau fatu ai ngatausi la tau tuli vai le tua ia wasa madui o Samoa mo ante au fa fitele ila tau fo ipito la au feo yo le tala le mai lava ile au sidisina ila tau ta ua i silianga ia me uma io o le ua fa lanu ma ave o do le o lupe vai mumu o le tua mafa fili malai o la tau tapu inga e malu wai le wha ma leo ni wa Samoa mo an tau wha te tele le tapu inga ia ono o wafele lungo o le tātou porokalame wha talo fofo i tātou o me paanga mai i la tau fo i sa tele no ule ta uo tau suafa o lo tau omi mai o tau whamurianga a talo wha i le tau wha atili Mikaele tau filo ia po le fitalenga e hasi umanu le ngalue mai i le unanga wha malia lo to le self-care a pe foi il fitelenga ia fola sa John Tautali ia ale nga te leo le fionga fa urulunga ia le fionga le lipule ia le malu bale tau au finga ruenga fa avite jele leva foi le mafutanga le devanga o le afiafi ia o folo fa jalo fantu ile to fa le to faiva ia le suga su abel fele lo to ainga su a Lawrence senga ula ia ile le anjing le devanga le afiafi ambese foi ia o fretua show day io eta lo fai io o le lenga e fai ali te nei juri tau ana fai fa le le li nga mea o folo fantu mo fa talo fantu le mafuta mai nai remuera ma mau lo pitunu ia o lo mafuta mai ia fa mruia tu foi ma mole tu fa mruia ngor proclame ia i tu a show for tu me se foi ia o show tu a ia ma ila tau foi o Samoa o tali mau mai ma fiol na pitru fa jalo fa mo follow fan tu a siata bel programme hana man tau tia va ai smet ia le fa ngaloina le number 1 supporter fans al tanto Blue TV le mafuka mai kala ku ile fa jalo fa mo follow fan tu ile nei vanga o le fiafi fa solo tanto fa jalo fa ki risome malai io wa so nga faya mai fo ile manto Blue TV le so na fiki risome io me se fo yo le io e se uma fese ka ori winga le ta yo po ile ta yo le HBP ai mo no fa jalo fa wo fo lo fa e anti auto uma runga programme le vanga o le fiafi se nga va pio fo le fe ai jalo fa lava ma lo le ma mai le vanga le fiafi Maria Simonti fa tai ia mo fa mrianga ngan te fo ile o le ma le vanga le fiafi aswao Benny Misitea fa tai ma mai ia ele ngata ilea o fale ali isiale ma lo le soifo mruia fa vitai ma tanga do proclame ngata fo ilea ia o le tofa ya songia io wo mali tau sala le to no li io e tante le fe lo ila ia e te jonga o to fo i mruia mai fa nga malanga ia tanu mai le temi ni tanto fe lo ia i Samoa ia e fa mo fo so to fio anga i lalo manu ia e le jonga lo mruia le ainga ia e mese fola ingo show to rua io e teno le tipa ula lo e mafuta ile nei vai tau so ifuanga o folo fatu proclame ma fa talo fantu risco utoa le mafuta mai i Alaska i le malo telo meleke fa malo antu le mafuta mai fa tai foi ia i le la ko sua e tanto fa se longa mese fo proclame ile aso maleaso ia ma le shei na fo yo tanto proclame a fe fo il fa tai ma le fa malo i le tofine a Grace talo for Grace o ve de to o mai le ta ofisa
ia e le tari tunga ua fo lau le lei fu fanga le nei sanga ia se taimi fo ia e te maua so lau ia sauta to lua fa se tantala ia ai pese fo le tau ina le anturu le vao to lei matapula yulio fa tai le mafu mai nei vanga o le fiafia pese fo noi bayena ma le tau foi mafutanga ia ele fa ngaloina se uso ia sia mani tofi lau io le ai se isi ka peise de tu sa malita peise male drum machine se uso ia sia mani tofi lau tama tu wai ole laoso io o male laoso se e mai leva e vai le maua lava io o male laoso se e mai leva e vai le maua lava la tama io tami mai le filele e le i kai ai ua whaate te leina le maua ina ua tātai le tari manao ben. O wholo whala o whaia lofa tua ia teo iluso. I le nei vanga o le afiafi whaafitairi mafuta mai. Robati talia whaafitairi mafutaka le nei vanga le afiafi ngata fo ilea. Tamba uli Samoa whaafitairi mafuta mai. Watching from Brisbane i au se talia. O wholo whantu asianta ma whaatalo whatu ia te oto malava. Po Brisbane i au se talia. Po o singi au se kalia. Melbourne. Gambra, Perth, o feisi tatou stete vo ia tatou na i singi i Australia. A va be ofela vale stete o le malo tele o Australia le te mafuta mai ai faatalo fatu asia taile nganga fifia. Fa pena vo ia tatou lo mafuta mai America. Fies ke America limas furutas. Ia pa ole numero mulibuliana le nga tailo limas fultasi ya Hawaii fa dalo fa mo volo fantu ya te auto mala volo mafuta mai i le dei foi taimi o le viafi fa solo mai ai tanto i le moto o fianga i tutui la manua fa dalo fatu asia tele nei vanga o le viafi ia mai se fo so tato tru polu masavai po Samoa se sifo manono ma apolima fea le te mafuta mai ai o te momoli atu o lo whaanga o le proklame mo oe i le nei vaenga o le afiafi. Nisi fo ilungo le tanto YouTube channel se uma ukango e switch aku mo o ruantu ilungo le YouTube to mana o le nei afiafi o te whaelo antu ia le nganga fiafia ma le nganga whaafitaitele i lau maafutanga le tato proklame ia meisi o le amatanga o le nei tau saka matatua o le sa whai mele veaso le tato proklame i Samoa sa mato o luai fo i bale tō whaia va aina for sa ia leo o toi foi mai ile reality. Back to reality toi foi mai fatau no tio te pafaiva. Ia e mai se foi o fe au manga ruenga. Ia o lo te tofi mau wai si tanto o tiro ia o te rodei. Le ala o toi fa wa wai le tutua male o nanga. Patira Zwenki Aisa watching from Brisbane, Australia, o folofatu asiata mo o tou le dei vanga na via ferga te o Santala fale upolu lau mau le mafuta pai fo le dei vanga o le viafi ia lo fanga mo fo vale Samuelu pati ile dei vanga le viafi o moli mai ia e le sunga ia Santala fale upolu lau mau mo o tou le vanga le viafi siosi tarataina le mafuta pai fo ia fa maloa to watching from Tacoma, Washington. Whaaftai maafutanga le nei vanga o le fiafia te uto uma e ngata fo ilea. Heidi Gay, whaaftai maafutanga ia whaapea fo ila le ainga le nei vanga o le fiafi. Momoli whaamaloma whaaftai tele le tātou major sponsors le Tasi Market ia le ngata i leo tātou whale o loa nei au kilani au wale lango suaina o tātou whaasalalonga i lea fiafi ma lea fiafi. E le whaakalo ino fo i le PacificEzy ia ma le au nanga tau lafo ngā tupe i Samoa so se o nanga la foi ma so se ofisa nei self au glani au wana ngalo ia te oe la fola vanei maua nei lava fa do ina joy malu pui mai le PacificEzy money transfer ia ele fa ngalo ina foi le fa time ma fa malo le Pacific 40 ma le jalo fa voucher a fa pe wa ele fa ku wa ele fa do ina lo ai ngai Samoa nga o le la voa ku kupe ai u ma la foi fai ka le lafo lo kupe ai uma ai ko e vili mai se tupe e ko kongi le pili o le cash power o le pili o le moli lo no winga e ai le era le nai tupu e oi a fa pe o le mele ke fai vai so uma la for kupe ai le ma fai lava le vili mai e ia me la misi lo no winga e le o sa o na fa o nga le se le ni le nai la foatu
mela le awa ile la valo la fukupe sui lo le me la foi fa ali voucher na e mingoi mai lava punga ilunga le website le pacific40.com o solo inga maga ua fa ali voucher lo o le manai o le fa ali voucher po le pepa tala o loa e fiu e variango ele mafai ona fa ali tupe ai le manai manai ona i o ndanga ya ave wa ele la vala fukupe nga o le alua kua pe e ngoko le va ma o vo ile pe palasi le sabilo loko ala uma e lava fai bai e se o le pilia o mana tua e o lava i mo tala vai pilio soi fua maloloina pilio a onga pilio e dise pilio paipa ko yiki pili o malava o mafai ona e la foina te tongi na ile talo fa voucher e o ai fa taunga fo ie ke kaule sa we fai anga o fa so ta inga toale o ndanga taxi fo ile le lau mua o ia le matamatangi tamar matamatangi e le ngole ia ga e la foa ia le voucher o aka masaonga pingi fa kau toi mo moli ante oi to vai o to fausinga o fale nga luenga e sua ai uka palapala o ko iki kapila vo ia mau pako e kasua i lunga ia le o uma nga luenga va bena mafai ona fa antu peina e fa ngai na ile unanga le dalo fa voucher lono winga e le to e sao ia se fa nga se ina ai ngai sa mo se lengi ia mo ele le tele na tinga lo ulu pe va pe nga o le fiu e la fo ai uma e lava e to e vidi mai lava o le ile mele misi lono winga e ta uma ia ti oi e ti le ale era le ia o vere fa fingi e che le ale mistaken e de le mistaken la fa Samoa le ala le punga lo le Pacific 40 ile o danga ia le fioga tama tai pule fa lute fa pe le fioga ia le pepe ia a wafo ile vaenga e toma anga i ia nga tai le moto Samoa service stations e vai dele mana ia tele le o danga le o le feto fo i me Samoa au tanto ia fa lo lo mo tanto sponsors o le feto fo i me Samoa e tele no walu mo tu lo ta vale mo o moli ma winai le mana ia tele o le o nanga le moto Samoa e mafai ona la to sia kina le vai o lo ta vale e mafai ona sia ki le suau so sto inga vai nga fo o le vai fo le fai sa kimbu pe a fa pe te ansure ele o seki tu langa vai nga fa ngofi o lo sa e mafai la ona utu ma e fa talo sa ngaina le o nanga le moto Samoa service stations sui ele suau o ha tu langa uma e mafai ona la tu fa tau wina awalan e ngalo e joe e le ngata na o le utu wina o lo sa ai o yai ila jo ma le to mai fa pitoa la to te siakina tu langa fa ngofi fa pe o lo sa pe a e a fe le moto Samoa service stations e ina i vai tele mo le fo o nanga file mo te kanta ma le to ma janga fa te tele Wellington le ma futa mai mai se fo fa le ali fa dai ma futa mai to fa le lua ma lo la vesis e vai ngola fiafi e me se vola materi o tanto por kalame ina ua lua se furu binu te wa te ai nei le tu la elima na ona tanto me ia dua le tanto fa lo lole ona fo i mai la ia la fa sina tanto to mai fa soa ai mai se foi o le tanto lau li wina le vaenga le no vai mai le sona na fi ai mai se la vale tanto por kalame o le to delo ila to o fai tio ina le o nanga le Blue TV fai mai o le au vatua o facts o le fasili o hana i me o facts io tele ila to wala to fa se ha mai fa mai se ngai le o sa o le mai ngol tanto news le nai le o sa o le mai ngol tanto news le mai al tanto fa sa longo fa business la tanto tala no po le ani sa o news le fai tio mai le to tele le fila va tu lunga ia le fai tio ngale e si tanto tilo e me tanto fa so ai ia po le hal tu langa sa o le vainga e mai tanto fa sa longo fa business talo fa la va samo ka foi ngai mala o ko ngaru au ro ma manga le ko i afa pe tau sa ili se lu au o wa foi ia to na yo la sama so ta itasi e te mau le Tasi Market tatoru au felesia fa ko a oto me sa so mai le tule o tatou fai palang felesi na fo no me felesia ke mau le Tasi Market le ga tailo tatou talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki foi le pink taro number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market tatoru au mau foi tatou mau keni so o si tu ai nga sai se ma tu foi e ma fai o fai fa ausi fai ku ka ese
Liu mai le tu lea le tisi sila mai ai angiangi ese mali ia o lai sio kila ngiangi Samoa aveni angiangi mo te mina ro ainga maua mari tātou popo e fai ai lau pepe I nei le Tasi Market a fa pe foi ke unha kae valu popo e ai foi le apa pepe e maua foi e tātou fasi moli ngosi mai lava e nei tina mata mai tai Samoa le wa fa tau ina I so o si tu ainga lanu so o si tu ainga manongi ese foi e le ngata ilea faupo foi le tātou fanu Samoa le tama sa o le ya nga mo ngase ia ai me se for fa I le no lo tino fa pe foi tātou sa manga pe o lo maua foi tātou lenga tau silsila mai o le tātou Samoan turmeric o le tātou lenga tai lea o le kama le o ava ma le tuo taimi o le sama le ua whalumia le tātou ava o mai la ia le vaenga mo le whanau laiti maua le tātou vai o le fulu maua le tātou vai lafa ia le kama le su e le to tele ia wao le foi vai tau o matua pi le mangeso le kingo maua ma le tātou mangesia mo le whanau ia e mai se foi o le tātou vai tale ia o le vai fiva so si tu ai ngā vai mo le whanau e te maua I nei le Tasi Market Samoa e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei na o le Tasi Market Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Jamie le wan jiwo lo super family do te dei le tu la li bai le tu tu fa wa wa Blue TV I le nei vaenga o le fiafi e na o toi fa wa wina le tu tu ma le tanto program o le tu te ia ia I le vai aso lona luo le nei fo ia masina o toi amatai tu te faiva fa talo fa ia la jo lo le tanto YouTube channel benedito mika fa tai ma to mai nga te fo ile o melu si paia fa maloan tu fa tai mo fa mria ngo tanto program kan te leo le sunga yanu o sala robanti le mafuta mai Anaheim California e tau lo Anaheim toi hoso alo toi fia fo I America ia alo fa tele tu ai Disneyland wa inga ko ngula vai Anaheim le yai le vaenga le Disneyland le tele na e alu ai kama fo I swingi e ke alu lunga toi na e tala noi angelu fa ko fo mai I lalo lo fa tu fa maria tu fo ia le nei fia tu malavolo mafuta mai le pitero le Anaheim California ma se fo sunga le fa venga ia la ulu ma fritua ia ma se fo le totelo I la do na a Garden Grove Assemblies of God fa talo fa mo fo fa do ia tu le vanga fia au toa ma lor ma mai me se fo Herman Court ma to ma ftanga vele ma vuto bai tanto na I Masterton I New Zealand fa te jele ma vuto bai le nei vaenga o le fiafi na o pe o fa ia tu ina ua mai ali tātou whaatataloanga le zona nafi. Ia, te lo fo ia o nisio tātou wa ila tau lo mai e tau ko meni ma tau feedbacks. E tā ua lava fo I mo tātou porkalame. Ia, ai au fo I o na whaamanino nisio o vala. Ia, ua fo I le hanga I ma le whaasolo I luma o le tātou porkalame. I le aso ma le aso I me se fo le o nanga. Ioi. Ina ua mai ali whaatataloanga ma le whionga le minista ia olo. I le azora nafi. Ia ma le tuol fa talonga le sa va pu e le tai au ia ono o malanga ese mai lola ia le o le fiafi ia ai fa tau du ile por kala me e le sui fo yo le tato Blue TV le to fa va ai na fo sa ia mai sa mo le la le fo isa ia ina oni o to tonga fa talonga ia ai peitai ile vaenga no mai tawina inisi fo yo ila tau sa mafaiona inisi ila tau sa mafaiona faini la ko meni voi le lunga tanto wa por kalame o le vaenga la le sa o mai tawina ia nisi o ila tau sa mafaiona au mai le la tau wa fa ngaule malie fo ile tatu ia tau o te lo fo yo bo ma pa anga mai le la ia le si vaenga le mana o foi la ia fa bele swing o le tatu por kalame le tau sanga ai ai ni vaenga o le a mafai ona au mai fo ile le fai joina ile por kalame ia matato wa o le ata mo fai lava ina ia fa soa tulunga ia ona talia tu fo ile o le tato por kalame ia mese ia ele lava se o fa tu te ia le tato por kalame ia tele lava fo ina o fa ia le tato por kalame o le tu te ia ele fiafi ma le fiafi to tele la nisi nei wana meli tu ma fa se tu ile fa nga ina la ma le fisili le sa ofisili ia ile fio nga ile minister ya olo I se fa se ma ia le taita o le tuangai mana ia le mata upule manatu se tanto fa so ai
ia ai te ila o vai tu a mai lunga le fasia le la tu mo tato screen tau te sisira mai e fa per tania le o mai lunga fa per get your facts right Blue TV Sailele is no longer a leader. Stop saying ole tai ole HRPP male fa lo lava Blue TV ia okay mana ia o tato foi la fa per tato swinga ai se fa se ai au mai ia me ser fa se foi le la ia le ano e le ano ia te ula mana ia le vaenga le ia ai le ia no tali tu pea a wala nga o au le mo a wina le tanto por klame mo no si le fia ki so me malai a fa pe te au mai ia te au se fa sala longa se tasi ua fa la wi lo fa la wa tele mai ai LHRPP ua suia so la tu tai tai ia ona o ta ua le vaenga na that's a fact okay a fa pe te au mai se kilipi o se video se tasi po se press conference se tasi ua fa i loa fa la wa tele mai ai LHRPP ua suia so la tu tai tai then you got the fact but as of now Elise mea ole a suia i fua lo fina ngalo male swing ole HRPP ona o se fa ngau le mali e lava i tutonu lava o that's a personal issue o tau maua mai a fai tau tele fia lava o tau ia i le o lo avea matai o le tua ngai that's your own personal issue ai Elise mea ole a fa le ngai nai fua ma fa le ngai nai fua ia le tau mawhainga ale TV ale tantou Blue TV le ngai le isuia se tai o le tua ngai ele o suia there was no public announcement ta dia me fa pale mene la towia yes o lai ua fa tea fa le pale mene a o le fisili ua fa tea fa le party ua fa tea fa le party tangola au mai se prove le mele na ia ona sa ola ia ole na fanonga male na vaenga i te saunoina ua mau mai manino tantou si o ka ku ka alo le kingo io e le la se me la le fu na fa la utile me fa pe mai get your facts right so who's got the facts right now ole na but tu fu ole dali le fionga le minister ola na lava dali le o loia he's got that sense of humor e fa pena wa mala le ya ma do nei o media matanga ta fa sala lau wa ma do mala le e le time sarcastic ai e le time sarcastic ai le tali le minister e le time tali mai ai pi tali fu le fa le ngolua o bena ta mo me pila ai nga fa pena ia ai le se vai nga o le fa pe mai ai ioi e fa sa o ma to facts ma tu lang fa pena le ai e to tonu ai o le fa pati o le la ko wanga ruling ma tu fo o le e se vo le tanto mau ma le mau ai se le tanto wa tau na sui ma tu lang fa pena pita ile lanto ile vaenga fa vai ai le TPP o la e lava la tau te tali tonu o le lanto lava le na tai si vaenga le na tau fa manino ai le fola le ia me se fo o tanto ia ma le to te le ni so i lanto e le fa pe foi la o sa no le fio le minister o nga luenga e le o ye se tai ia ona fa pe le o le ta maunga le na o le mau ai lanto o lo i le vaenga fa fai e pui ia tau tangata ia ona i vaenga na te tau ona avantu ina ia fa manino ma fa mala mai le vala ia wa ai fisili la o ai la le tai o le tuanga e le se kai wa suia na o la tou lava tai tuai ia le na lo ta o mai ia le vaenga le ina ia manino ma mala ia wa fu i fa sala la nga tou ia ma le alu lu mo tou fa sala la le na ia ma na ia la si vaenga le ia ona i vaenga ia pen o fa tu ai ai ni vaenga i te tau ona fa manino fa mala ia i tou ia ole a batu lava fo i lungo le tou por kalame e fa manino ai fa mala lo fi ngalo ai e nai swinga i la uia mai tau ia Samoa e mai se ole tulanga wa ye nei tasi le vaenga sa ma fa so ai ma le fionga le minister o nga luenga e ui ona ole taimi uti o le tele o vaenga sa fia a fea le fa so
o se tasi o vaenga na matalala noa ina ua mai ona pu ele faatalala noa o le tūlanga laualunga lea o le manino o mea uma ua mawhai ona e silafia ma o loa. Mai le sau noa ngā sa matalala noa i ma le fionga ni minista. O aso ia, i whai ngā mālo ua tuanga ia. La le ka ua suafa ma anai te silafia. Sali miki lava ele i tele ni mea na e silafia ma o loa. Sale i mawhai ona whaalau tele whaapea. So silafia ma so uiloa. I le whaatino ina ma le whaangai o inga o fuafuanga le malo. Ia wafu el mele le saia ia so ia. Sa le mawhai o ngā saule mingi sky, sau ngoa lava ia le loko i whale o longa makanga ruenga. O mea lava, sa tasi lava le point of contact. E na o le tasi a le tangata sa mawhai, o na au mai ia le sosia ma le information. Wa na o le sa avea mataitai. O te mana tua taimi o vai o iaisi o whale whaasala lau. Taimi fo yo o whaingaruenga i le newspaper Samoa Times. Ka ke fi we kau avea ka request. E emaili ai official minister te tasi. Pe mawhai o na maua mai se wha amalam lamanga. Suinga o le awala. Suinga o le kaimi. Suinga o ia mea uma. Suinga o tax. Ta te whiwe whaantali se taimi e reply mai ai. Ai maua mai le reply. E refer uma i le ofisa o le taitai. I ngā fo i kaimi. Ia ai a tuli la le ofisa o le taitai. Ia po le fo i sa avea mpale mia le nā taimi. Ia kui kiki a whaakari po le whaakari ngā le fio mai o Yesu. Ioi. Le tūlanga sa iai nā mai tau. Sa whiwe tau whaatalitali. Se taimi e matu umai ai singa informations regarding separate issues fo ile le tono o matanga luenga. Pei tai o le taimi le nei. E se whea kwa la lau tala lea. Le whatoa au fo i mai Samoa le sa tau mai moina. Anga uminga o Samoa. E uma lava matanga luenga ma ministante itasi. Ona whaata amilo i lau camera i lunga i le building al malo. O pupongia. Ai na ona oso mai au le mingi sky fafo malonga ofisa ai mawhitau i tutu i lava. E puka i hai ngala u whaatala noanga. Seto mali taimi. I oe mai le mingi sky. I alo man maku whakarangoanga. Le ai ma se kaimi se i whaabea mai e le mingi sky. Wait a minute. Wai whaasoka ia mua mātou teitai. E te tau ona e aru mua whaasoka i le whionga kama i kai pānamia. A o kei mai. I au koe fwoi mai la ia lea. Le ai ma se mea whapenga. Ioi. Le ai ma se mea whapenga i kama sao i wai ai. Ngā o ngā e whaiaku a. Ka ua kumar mafuanga. Oso marka. Ioi. Whamailoa. Oso mar mea whareaka. Ioi. Ioi. Pauana sau roa mare whaamani no ngā ia mare whaamala malamaina o le ano whale, o lea matanga ruenga, ma lea matanga ruenga. Le ai ma se mea whapea mai whakari a. Aru mua se i se mai au i meri iau whisiti. I ango kangola i e kau se taku se kaimi. O ke koe i oe aku roa whako ako uo mai. Le ai ma se mea whapena. O ila tātou te tuli matanga wina ile upu fo ile le transparency. O mea manino. Awa o le upu moni lava wakaku whaasoa i ngei viafi. O le au vaenga uma le fia whaari mangaku kai miringei. O le au vaenga uma le fia aari kai miringei. Lātou te re ilua uma ni nei mau information si le taimi mua. E sa lau kala. La tau te rei loa uma ge mau information se le taimi mua. Sa au tango uma. Sa tau whai au tango uma le whainga o sia kako wami o mafua isea. Le anga ngare ko akasi ar kangaka sa kakala mai e informations. Sa ola fo le Facebook le ngawai kau. Sa ma whai na whai live. Peikai. Sa li miti ya vanoa sa ma whai ona whai. Sa ori kala ko inga e ia me kaunga live. E foi me le kaunga lai vinga. Ia sona. Whai ngā mālo o tuanga ia. Au tō sila sa moa i le taimi le nei mōna suinga.
nga o nga ia o se mea ua faatofalaʻi ia le migiska ua tatau nou tousilafia mai loa e Samoa o omi o le live oso mai lo makakou o fuafuaga ia lea e fuafua ai le tatou faiga malo ma le matagaluega e fia faaleleia le auala lea la kua gaʻi mako oso kua gaʻi fea ia live mai o fuafuaga ia lea ua faatofalaʻi ai le tatou matagaluega o turisi ua tatau ona fai le mea lea ua tatau na fai le mea lea ua tatau na fai le mea lea e oso mai le makagaluega o kupe o le vaega lea ua iai e leise gau tatia ia kala ko famai o le ngau o le ua tele tupe sefe ua faititia ai talafu ai sa le ai mangingei mea ai mangingei mea le amakanga te lo te mi sa to si la fia ai mo uloa ua pat pakeki mana tu foi ko ke lo kai mi le sa ke le ngai lo ai sa mo ua kau pasi ka ko amiu na o te mi o fe la fo inga i le Maota fono pa wa nga o kai mi ka ko ke ia kuai au o Yesu e au angeru ua par pakeki pa wana iyo a o se upua isi ini tama i loto i fale fo ia ma fai ona fai lo mai luma e lipi e mantua i au nga piu lava e le ma fai ona fai lo mai le na taimi ai o le fa afetainga i le taimi le nei ua manino kuso ko kikia wa ka ko mingi ska uma e sa ole tala ia ole upo mongi haranga o to titia what they know is what we know le ai ma se mea o koe ngakia o tu langa la le wai o to titi le ai se mea ua fa manino o le ua tatou sava vali ma le mala malama ua tatou sava vali ma le mautinoa o sia kako wa mi o lea o sia kako wa mi o lea o le pakeki lea o kupe maua ia o kupe faalu ia o a fea mai ele vaalele ai se hao le ale mai ele vaalele ai se hao ko fka ofi ele melea ai ave le fa mua ele melea wa ko kikia wa tatou yai uma ile laulau o le tausa maanga e manga ia nga upo fa nga nane fetu ifo wa tatou yai uma ilunga o le laulau o le tausa maanga wa esi la fia mau uiloa o sia kako va ale la ali lifa nga vale nga o nga saungi ai koe amai kamakau ia saungi o le a koe oso kamakau wa esi la fia ma o iloa me uma a o mele sa kako ye momo ia o le la faile statu fartele la faile si mele la fai ai uma enga fai fera fo inga ua pa le pakeki ia e fa ata la fonga a o le upo monia le na e fia ni fa ale tonu sa e lo mo ai me se le au fai issue le wo mai ngere kai mi ngai fa mai o le amale o le upo moni e fia ni nei mea sa e lo mo o le tali e lei mangi mea ngai lo sa tau mate uma peita o le fa fetai ngai lo u lo do ma le fa fetai ngai nei ono po o le ua ma fai ono mai lava le mingi sky e tali fai tau ma na ia ia va nga nei uir ma fa so ma le fionga le minister nga duenga fa mai la de tala asiat o le ale me la ukadi e fua o le fai o le mingi ska nga duenga ai se me la ukadi e fua e fa amala malama me o le mingi ska ku di sipe a fa pe hotel o faia o le melea e ta uai lava le tali o le minister e tusai o lana mata fai oi malana mata ngaruenga awa o ia lai pale fea ngai i le au a kua maripo a o le mela lea o le uma enga tu salava fo i pe te taitai e tu salava fo i pe te pale mia e le o ia o ele mala maanga se lau pasenge i isi o mata ngaruenga se i vanga ngai le mingi ska lava o na mata ngaruenga pai le manga ia le lau tatou ai nei le tatou ai nei le ua e silafia ua faigofie foi le matou galuega faasalalau o le upomoni ale na o lea ua faigofie le galuega faasalalau mafua i sea o lea ua matala i asenga le mea o le faamaumauga le mea o le faamatalaga le mea o le faamalamalamaʻaga
le ua matala ia senga ua mafai ona mantou nonoi atu ua tatala mai e minista o lantou faitotoa ia o le mele sai ai muamua kuikuia kuii faasingo mai i kuikuia kuii faasingo mai i sen mai lau email i sen mai lau email i ia ngai ngofo la ia mai faatangitangi le langi po o afea e tali mai ai mamaua mai ia afiafia la vaenga ia oi ia uva mau mai ale fiafia ia oi ia ua le mau mai o nai vaenga ia na o mai tau ia o lau malanga atu i Samoa e le ngata o se tangata anu o Samoa ai o se tangata faasalalau le ai ma se vaenga e pona tia ai low fealuai e te alu e o mai au informations o le malia i o le si vaenga e faai o tuai la o le faasoa o ke kau mai kauinga i Samoa le faai tu au i o le au e o le media o la unga vai Samoa e malia ia o te aluan tu la ui te ilo ia inisio wala na le sa manto malanga fo imale ma se uso ia Lorenzo vaenga le PMN o le lai mo te atu manto ia ma se pili fo ile tanto ia tunu i fafo e ke neutral o ia a e la kua i fai nga ai le IWP e ke kami fai nga ai le fast e aluatu ku se ke kolosi pisi fo ai ka te aluatu mo ta tiro i Samoa pe o fi ko i kongu ala o fasala la we o i o fito i tonu fo i mapapu puni la o fasala la we o i e ke la ngonga yo kingo iyo mana ia fo i faso ai le nei vai ngol e pi ke la ngonga yo kingo au mai fo ila mala u vai au mai fasala la fo ile le pi fa ale ai fa nga malo e te lo ma mau antu ai la to wo mai e fa pena fo ila fasala la we antu nga ile malo nga ile tu nga e ese la fo i they already labeled themselves ia o ma do ia ma tanto wi o tu no i fafo ia o ka ko e fanga fa solo a ko e fanga fa solo a ko ha me ma wala va no ma tu so to tu le tali lunga sa ma wala va no ma tu te sa inu le puti ma le tofa po le fionga fo le fai pula vai singa no mo fai le mai puti le tai au le ia ai to ai to nu o to i lo ma tai o le tu ngai ia ma le fai lo tusi ia le sunga tu le epa ai me se foi la le o le tofa ia le pule tau nu o tu ai le fle inga le fai le breakfast le tai Brian, can you put up that photo of the breakfast that we had malita ole le la tu lunga le anta le tu si sila mai ai e le vai nga mali la vo te fia fa so antu ai can you put that photo le talu tu si sila mai sa mo le winga na le no fa yatu e ke le va ai la e ke le va ai la ka male le media la sa mo e tu po se tu ai nga breakfast fa pe e longo fi ale media e pipi e longo fi fa ale media fast alenta le na le na pu ele tai o le pe no fa yetu lai fai le mai puti ma le tofa ni wava io le fai pule fo io le fast ma le tua o li wava le sa fai le ma fa so ai nei le proclame i Tautai A'e le malanga tu Samoa la fai le mai puti ia ai to fu to i tonu ia sunga tu le pa me se fo to fa le pule ile vaenga le ia te ale o mato mingo fantasy e tu la mai ale ma ua ingunga ki le ka io i fu non tai loa io kamalaya e pe ia fu le na ona vevesi mai piko luma pe vevesi mai piko luma a o piko kua ia se fu o le winga la utala se to fa fu mai la utala ma ile tai ole na o fa longo ai suanga kama sa o le lo fa so a toi lungo tanto proclame le ai ma so fa longo i se mese tasi o a fe ai fa porkiki o pomonia te lo le fa so ai tai ole e kala ngole o pi fa so fa le nganga pi ko fa so ai kofi fa le nganga me fa longo le wodi e tai ya le ngatel na o fa longo fa so ai mo ka nga pulu io e se foi le anga mali na o fa longo lava mo mai tau pe ono li lifa pe a fea le kulanga le fa polokiki ai pe ye fo se fa ai tu au e ma se mea o ngofo a o mai tau wina ia e fai ka un ale si o wori i le fai i ngol la ko au ka polo le si o wori
ia alu ia fai ia me o kulanga fa kofi foi le o so soangi ma tulanga fa pena na o ele taimi ma te tula ia ua ma vai e se ma le fionga le sui minister po le sui fai pule fo io vai singano momua na o ele taimi ua ma o ese ai ele iai ma se taimi na o fa longo ai ua fea ngi fai nga fa porkiki no o ese alea o fa pelo loto e se wis kai le wuri ia ioi I don't know ia ia la vola do moments for ile they just need to be normal be themselves ele o mea uma fo i tantou te faia ma kousi le sila antu ia i whapea porokiki le au antou malipo na mau ese mala mo fai antu ia ele tō whani wava whako ese li le mali ele o uko o le no nofo ama u tō whapea po hangi wai ele o iloa tele ele o iloa sunga antu ila e papo ai ele o whapea fo na o le tō wha le le puli ele o iloa tonua ai no nofo mo u wha tali po ole ale kai me foi le e kau fe kongi ya ngi pulu le wori ia fa porki e o va ku nga uma le ia nga o karango ngai kanga pulu io o fa pe o ya okay e ya fo io la to moment ale wingo la tala e pe wa tau solo musa ele au tapua ia o fo ia le au media e pe wa kausolo musa le fai tu au ia matulanga fa bena ma fai vai tante le lo ia pe asia e yo le ia o nei vai nga ia no mai tau ia o le malanga le no malanga tu nei Samoa o nei vai nga tonu ia no te va ia ita ia i Samoa i tu langa o swinga de jele o lo ia ma le vai nga e fa si fo tu ile fa soa o le tele o mea le lei wa tutupu tonu o so tato o tulu o le tele o mea le lei sa fola ina e le whainga malo la o tutupu. O ka he se kiu o vaa kekele. Le no vaa ye o mantai Samoa. O le taimi mua le nei wa vaa ye wa kiu mai ia medi. Ma vaa la o loa fo ie. Ua le mawhai o na tuta. Ua le mawhai o nga kaulai i kako wafu i taima tautu. Ua le mawhai nga kaulai. A la stand pai mai isi vaa te tele. Wa tele tanganta wa fia Samoa. For the first time. O ka koulenga sa ngole fionga i le minister nga ruenga. Pe whaakasi, pe whaalua i le tausanga. O nā whea tātou e meri ma waala o loa kikele. Ai le taimur kibisi masi na uwa ai ei tai. O lai kuka, o lai tuta. Le winga o le nantala fo i pole toa tilo tātou. O lai taula. O lai taula le meli ke le lava. Taula tua i tua ma le waala o loa. A lai stand pai mai tai le sirua. Nai sauni o mai. Ia i to tonu fo i o sio tātou utino. Tūlanga i au wale tele. Samoa u te tauantu. O lau e moa kui whale olo e tau ia pia. Ke loe le koe a koses fuli menguke. I le mantua mātango fio a wala pei o tātou motorways. Pei o tātou motorways iai. O le mat o i fo ina whaila utala i mengiska. O lea la whato a o loa i. E lata lava vāo a fio anga. Ai ona o le reanga o au wala sa iai mōmua. O le mafuanga lea. Nga e kūlau ele i whaleolo. Punga i lau rento. A matalona e te e tu lea tua ana i te alu ia pia. On a good day. Se aso ele pisi le traffic. Te ilo ele addresses full minute. Ia peke aru sawa peke le aru sawa. Mantua lau le lei to e lau tele ua ta ilua lane. Leo a ta avale leo atu. Male to e foi mai. Tu so luinga la o lau tala. Tele o suinga fou. Ke la longa anga le kele le mau whamasingonga anga le kele le mau tele o le whesasi ai ma tele o me tau punitia ai ma tau ponatia ai tau ma whainga le malo. Ai whaaru le kaimi le kele o isi mau cases. O le upu moni lava ua mantua tino mai le tele o folafolanga sa whaalawiloa e le whainga malo. La le foi la koe liu le pensionga pe la koe si foi. Ioi, mai ona si maua ia le pengifiki mo ilan tō e mana o ngā whapitua.
ala foi la koe lau liliu pele koe fanga fo irunga pele toi fo popo fo tele o vaenga le lei e o fo le polo keki milionga o le upomoni le o se upu e vane ai anga o ka ngofo i Samoa o ka se tele o tafufuanga e ave i totonu i lo tanu umalo te tu malo e fa antalo sanga ina ai por kalame o le miliona vatu le si o fa te ta inga intasilia o le kele isi a fio anga o le ato e tau mawhai e whaile tele o mea ia peira o kausala online pe o sa ili ngā seling ai avatu o le visiri e ave fia whamai e toi whaale leia i whale haonga e fia whaale leia ai ia whale sa lea i le poro keki o le milionga na ona le leia o le whainga o le tau proposal ave i kokongu o le komiki leanga o ati na e tonu lava nā o lea e mawhai ona pasia ai le miliona o poro keki nga e la vea ai tūlanga i tau ia o onga o whale a onga e alanga o le lavi e tātou te tau mawhai tātou te oso i le au wala whai ngofie o le vaivainga leu te vai ai tonu i Samoa i le poro keti o le mumusu e go through the process o pumongi anga they want the money and the easiest way easy access o lau le nā tilo iai tu sai mana nao e fia le poro keki ai le manga ngao e whaile meo le proposal go through the guidelines e le mana nao e whaile mea na e manga ngao kākou e oso le kama fui lele io sauroa ioi pa sauroa ia o elea e mana nao tātou le tuainga mana tua e fou i le soifuanga lea i tuainga poroketi e first time on TV e pe ia upu e ngana ai le totele o le taimi mua le nei o le fo ila ia le tuainga mentality fo ile lo tātou o matai o tangata fai upu nuu o ila tau e umia le pawa i te tono nuu o la ia le tuainga mentality fo ile le ina tu whamaia e pe o kufa kufanga o mea alofa o valelia ma ofa ioi ta dia mai an tātou ia tunu i fafu Australia, America, New Zealand Malaysia tu motu matu nu ule tau te au mauai e kau ke kala ngoa loa ingi ku ai ngā ki ngoi kupe fies fulua whelu ngā ku you need a proposal you need planning e mo o mia le ave o la tau tusi talusanga e mo o mia le ave o la tau pakeki e mo o mia le ave o la tau porukalama e mo o mia le avenga o la tau fuafuanga mamau o mea malava ngei le anga kerere kupe e kou kere o karangoa ingi afe mangi ka isifuru afe o le tau te tala noa i miliona o le failure le nā leu te iloa e au lea mafua umai ona wha le tonu ia ma wha vatu ia le porokalame lea wha ngā solo nei ona o le tūlanga e mumusu e go through the process whai ua tuai lea ma le wha soa e peia o saunoanga e peia o saunoanga le li whaola ai se le ui mai le whaitutoa o le ngaoi ma le whao mea e sa onga o ai se le ui mai le whaitutoa ua le ese lava ia ma le ngaoi ma le whao mea ia o upor kusi e leo ngi upor tau te iai a e le ui a i le whaikokoa ia o le tūlanga le nā e tau walunga joai ma le whaasoa le ni manga o le afi tātou uma le pale whea ngai Samoa mo tātou i tūmalo ai maiso le tātou poroketi wha mo le hui le whaitutoa hui i ta iala ma au lape ua wha anta o tomai e le matanga ruenga o tina matamaitai ai maise o le ala fua wa au mai e le malo pau wale ngā o lau me whai e ki rola ukala o le mirionga lai wha pēngei pau wale lau me whai o lo hui le whaikokoa ma saa mai lo markamaranga fai ai matina au tumalo te bro wati to lumi ruto ntano li tu lai ono tano no fa mutalia le tanto por kalame le vanga la fiafi to fa wa wa le tu langa o fono au fa tu la fono ele fa tata no ino le talo le tupe lo afilu so ma le tolu bo moli fa malo ma nga fa afite tele
e le tātou wo mapaanga mamai le tātou Blue TV. Iyo. Saina timu whaaftai mafutamai me se fo los TMT ma lo lava le mafutamai le vanga le viafi ana maloi lo fatela je o le tuafine ia me se fo Lucas Seaso whaaftai wo mapaanga mamai lava nei le tātou Blue TV ia so faiso me se fo le tele mona weni sorry mona weni whaaftai tele lava le mafutamai le vanga le viafi me se fo John and Teresa to whaaftai ia le mafutamai mai se fo so utali ia suni ula malo lava o mai mo le to lo fanga ia me se fo ia fa malo longa le to le finance never ia fa tau to lia fo i Maota ngase le nei fiafi ia fa malo longa le to ia to le fine me se fo ia o nisi o to lo fiangai ma ngase o le tino ia i po o Maota ngase po lo e to le fo ia i lo lava moenga ma to fanga i Maota ia ili fa ma nanga me se fo le fa lava ia te malolo ai ia me se fo le sua fo Yesu fa te ma to mai le vanga o le fiafi o le proclame le ali tanto to ia ile le vanga o le fiafi me se fo le tanto fa so ala fo ga van tele be ave o si pale la manga matua upu oe matua oe le tanto va fa au ia le to fo nisi e me se fo le tanto fono o fa tuna fono ia o le anta mo fai fo e i se tanto so ta inga inisi fo wa ro mongia sole e ka ke ka mo fai tu tau o mai fa tala no me se suyo ila ntau re le inta bb ele fa pe au mai fa tala no tu langa fa porkiki ka ke ka ga fu ile le se au mai fa tala no le la tu sa valinga ai mai se fo i pe na fa ngo fio na mau malo tu langa o fa nga balota ia mo fufu nga sai e o na me e tasi ale point of contact e o mai o tai o yo le ia taualuga le programe le vanga le fiafi fa sala fa belio lo fatela tu mo auto uma le vanga le fiafi mes Melody Gonzalez Nutili fa tai mafta mai ia also fa tele ile tato major sponsor ia le tato Tasi Market mo boli ele fa tele sunga le fa fianga Realty le foa io fiona le fascina into le foa Larry tu pa ile via le fritua ia Helen fa tai tato mafta bis fo blanga i Samoa mo o to uma le sa fa tala no ina to pepa fai nga luenga le sa tatu ye le Maota Samoa me le sto na male so sa oka nearly 200 or about 200 of them fa after jele ya to Samoa mo moli fa le o to ile nga fa after jele ya de o to uma mana tua by the 1st of March le so mo mati lea o le ama oti ma mawai le tali ia ma whaailoa juai nisi o tau lea sa whaatara noina po wai ua filifilia. Ma le tua o le tala le tusi e toa tele e wala aulia ai toa titi e filifilia. O aila fo le a filifili ia ma maua sau job offer vi ia le tua. Whaaftai foi ia i le whaamanuianga ai mai se foi. Ia o hawa noa e le au maua whai ma le whaamauni. E longo fia ar whaife au. O le ke sau o lo fia ngofo mau e kami. Iyo e te fiu fo ia la e le manuia lau tau mwhainga. Ai a tua tulo wanganga i le tua ina ia manuia o e malu ainga e o kula so mua maki ke ro o e mua fiso ta ia tupe i meliantu sauni o le avatulo job offer o le afa manuia ina o e malu ainga ia ino fo mau ia te ronek. Taurunga proclame tatu fila ila so tayau asia tafule manu pio voliko soifua ma ia manuia. Talofa, welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au au nanga i lunga le Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu no mau. Tonte pia pia, ona pia mo o Samoa. Papetai la pia mai. We will see you again. God bless.
Oje toi fa tala fa tu le mai mo fa fonga le tatu tunu ia le fo ia so o le so lua nei su mo le fitu o le masina o Januari le te sanga lua fe lua sfulu mo le tolu o le ia so sa kapena o na usu ia le fono ia o le lua fono nei al parlamento le te sanga lua fe lua sfulu mo le tolu ile Maota fono a Samoa i Bruno sa fa pena fu o amata i tu langa masani o le sauninga ia fa afte ia lang leo le tu to ia ulia e suia fa pulu le Maota mai se o le parlamento e uina fea ia le fainga malanga ia le parlamento o Samoa inisi ia o tuang pe nei malanga Realty tau sanga u tonai sa fa afte ia lang leo le tu o le ua fa pena o le tau mai i le toi fa uina na nga luenga ia i le ulo i funutanga o le tau sanga lua felus fu le tolu ia o nisi o mata upu fa pena fo i ona fa talanoina o le tulanga pe ona iai fe la fo inga le faitaunga lona lua le tu o le tala fa tau fa popo le tupe le sa fa pena ona launga i le fionga tamta minista o tupe i le fa iunga o le tausanga lua fe lua se fulu mo le lua o nisi o mata upu sa fa pena fo i ona failo fo i ni se suia fai pule pe ona isu fai pule ia mai le tu malo a le pata i tu pa i lalo ia na ia talo sanga inai ia le mtanga luengo le soifu malo loina ia mo se la to masini fa ma toto ia wa fo i le fale mai ia le tu malo i le afio ango lalo manu ma sa fa pena fo i ia ona tali foi tau ia la fionga i le minister o se fu malo loina la fionga ia valasi lua pito funua to nga mana sele e tu sai mana onga o le tu malo o le vainga sa fapea ona tali foi i le fionga i le minister ona o le taimina nei ia o le uti ia o to mai foi o i la to ia to mai manga va fa pitoa ia mo la le fo ia matata e piona iai ia tulanga o fatunga o mo le fa mai no toto ia le fa moe ia le fionga le fai pule le tu malo i tu pa ilalo ona o le totele o ila to nei ia ua fa pena ona to ia ngai mai mana no fo lata mai i mo tua i le vai ngalo a auto va tasi mai iai le mamalu la tunu ia ua fo ia le fa mai no toto mo ila to wa afia o la to fatunga o se i tu low Inisi o tātou tala o whaasale le anga numero 5 se tasio i tu malo lea ua tāo fia nei i ala vaenga o le tasi le miliona poloketi lea sa whapena o na amata mai ina ua tūra i mai le whainga malo ua nei ale whaatuatua i le tua Samoa ua tasi o le tai o le so sa whapena o na tūra i ai le sua whaipule le tu malo le fionga ia pista te vanga ia mai ia whaailoa o lona i tu malo, stasio i tu malo leolo o tu lai mai ai lea fui whaafitau li o le tau fia ina ua taunu watu le tusi ale minister le mata ngā luenga ana ina le polo ketire rei le mata ngā luenga o tina matamai tai a tina unuu maa ngā whisau tai na ia ta ua e leo manino ia pe ai sa tonu lea ua whaapena ai o na tau fia pe tai o loo ua uma o na whaatau ia vaenga uma ia e whapena o na whausi ai ia le whale por ofisa o le whona whaavai alona i tu malo. Pitai, e loo whapena o na no fuia ia e le fionga le minister ia le whono le parlamene ia e pei ona iai ia le nei fo ia tai au ia le aso nei le aso lua o le reitau sanga lua felu sifunu le tonu le mwhai ai o na tali tu sa i mamafu anga ua alai ia ona tuina tuai le tusi e tau fi ai le tu ina tu ia pe ua fa upu ina fa pe e ua le anga va ia i le polokete nei o le tasi le miliona tala Inisi o tātou tala stasi fo mata upu sa fa pena o la ngala fo i le suila nei ia po le faipule le tu malo fa sa le anga numero 5 ona o le tau fi ai le tu mau o le fa fowina o pisinisi o le sene mo pisinisi na ia ta ua na ia tu mo le fa fowina o le sene pisinisi petai na fa pe mai le tala le mata nga luenga o fa foina ma fa tautai le vaenga o tau fia se ia uma ia le fono le ka peneta na tule mai ia le afionga le sui palemia le afionga ia tuala io sa te vanga Josefo Bonifasio e tali foi tau ia i le saunoanga fo ia le afionga ia pista mai ia fa ilo ai o le taimina nei le tau fia le fa fo wina ia mo le sene o pisinisi o le tausanga nei lua felu sul ma telu peitai o lo iai vaenga o le tula fono fa tonu e au no usita ia
nei Tautai Tasi o vaenga o mōli mawina i le tele o tausanga o mai la fo'i ia i nei tausanga o le ala leo lo tau mwhai e tau whiofile tu mau i teimina nei ona wa iai nisio i lātou o maua i suenga le matanga luenga peo i lātou i o tangata nuu mai le malo saina wa lātou whaonga ina tangata Samoa e laisene ai o lātou pisinisi peitai e le o tangata tonu i e ana pisinisi o tangata tonu e ana pisinisi o i lātou me tonu i whafo a ua tau mawhai e whao ngāo tātou tangata nuu ina ia mawhai ai o na whaile laisene o le pisinisi ma e leo na whaatu ina ma fausia le pisinisi ma e fo i o na laisene whaatu la fono i le ngō le tangata Samoa ia ona whaawhainga luenga lea le tangata tonu la vaionga le pisinisi lo na winga i lātou le usain o nei tangata Samoa lea ua lesi talai ia pisinisi. O stasi leo vaenga lea ua iai ia nisio tu la fono whaatonu tonu ia lo tau mawhai ai ia le tātou malo male matanga luenga o lo fito tonu male whaia lea o lai sene mō pisinisi ese no tātou tino. Na ia toi whaamanino o Samoa ia nei tonu o le lisi ia o i lātou ia o atunuu ia o lo whaapena o na ia i le tūlanga whaale tonu ia o tamau a inga ia o le muli ta ia o niso ta ia ala whaavau malo ia i le whaatautaia o mena i o business i lo tātou atunuu. Ma le tātou tala muli stala fia mo whanau a onga o iele wha moe o le au whale atu i le Universitea o au papa ingalangala i lua salau tala le uto esemai mai i le lesitala e pe ona iai i tausanga te tasi. E tolu se lau lua sifunu le lua na masani iai pita. O le uto ese le lua se lau mai le lesitala nei ia po le enrollment fee. Ia ma ua whapenai nei ona mau ai lea o le tupe lea te tau na tutongi ia a wale lesitala ina o lo walo e se lau lua sifunu le lua. Ma ni se nā se lau lua sifunu le lua o vai na foi ia le tūlanga pe ona iai ia le ono sutasi lea o lo o whapena o le a maua ia e le asosi foi lea o tama ma tene tuai ia o le amawhai ona tali foi nisio mana o ngale whanau. Ia o leisi vaenga ia o le angai ia inisi o vaenga ia pe ona iai mea onga o ka lena vaenga whapena ia maise ia o le whaatino ina ia o IDs ia alo mawhanau ia le whaamoe o le au whale atu i le tausanga whaavai o nei tausanga lua fe lua se fulu maritolu ia le whaamoe i le pūlenga fou ua se e nei ia o le a whaau pea ia o le whaatino ina ia o le whaitulanga mō tausanga o luma o le aso lua o le aso lua sifulu maritolu o le aso gofua o le masino i Januari o le a tatala ia manoa mo i lātou ia e fiau whale Universitea o Samoa ai whaangata i le aso whalua i le lua sifulu malawhitu o Januari o le tausanga lua fe lua sifulu maritolu tala nao na nei aso lua manu ia tele ia whaamoe mfuafuanga le tātou tunu soifua. Oh, wow. Go guy make fia ai. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, mai ko. Me fai. Cho điều số, có ai xem mấy sao cũng cái anh chị phạm rồi mà lunch mà kêu. Me ke ni oi fanga. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Okay. Chị phạm more sorry. Yo ke ai lo tafa la chalo. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No? No. Hi everyone, my name's Isar I'm Hannah. And I'm Therese. and we are your hosts for the Blue TV Pacific Morning Show for 2023. This year, you can expect to see more thought-provoking conversations. That are relevant to the Pacific community. But also tend to stir the pot sometimes. What kind of thought? Not
not that kind of pop. Not everything's about food. Anyways, you can catch us on the links below. Make sure to follow us. And tune in every Monday at 8 a.m. We'll see you guys there. Alright, how are you? Yay! I'm finished. Taro fala masamo. Ka fo ngai mala o ko ngaru au ro ma manga nei ko I. Afa pe tau sa ili se lu au wa fo ia. To na yo la sama so tai tasi. E te mau le Tasi Market tatoru au felesia fa ko a oto me sa. So mai le tule. O tatou fai palang. Felesi na fo no me felesia ke mau le Tasi Market. Le ga tailo tatou talo ni wele ar kama mai fiki. Karo pingi ki fo le pink taro. Number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market tatoru au. Mau fo tatou mau keni. So o situ ai nga sai se mana tua fo. E ma fa yo fa yei fa ausi. Fa yei ku ka ese. Liu mai le tulea le tisi sira mai ai angiangi ese mali ia o la sio kila ngiangi Samoa aveni angiangi mo te mina ro ainga mau ma tatou popo e fai ai lau pepe I nei le Tasi Market A fa pe foi ke anga kae valu popo e ai foi le apa pepe. e mau fo ia tatou fasi moli ngosi mai lava nei tina mata mai tai Samoa le wa fa tau ina so o situ ai nga lanu so o situ ai nga manongi ese fo e le gata ilea fo le tatou fanu Samoa le tamasasa o le ia nga mo ngase ia ai me se fo fa I le no lotino fa pe fo tatou sama nga pe o mau fo tatou lenga tou silsila mai o le tatou Samoa turmeric o le tatou lenga tailea o le kama le o ava ma le tuo taimi o le sama le o alumia le tatou ava o mai la ia le vaenga mo le whanau laiti mau le tatou vai o le fulu mau le tatou vai lafa ia le kama le su e le to tele ia wa o le foi vai tau o matua pi le mangeso kingo mau ma le tatou mangesia mo le whanau ia e mai se fo o le tatou vai tale ia o le vai fiva so o situ ai ngā vai mo le whanau e te maua I nei le Tasi Market Samoa e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei na o le Tasi Market Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Fasina ba e fia fia ile manong dumake wa e lai